to deliver the welcome speech. Program is welfare of the transgender persons की livelihood activities some पैकेट पे आना बा Ministry of Rural Development की मखादा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अमसुंग Rural Self Employment Training Institute की मखादा मखोई करम करम बा ट्रेनिंग पीरगा मसागी सेंथों लंबी लेजना बा अमसुंग सैलरी चाबी आबा तलब चाबी आबा थवक तौबी आना बा करम बा जॉब रोल्स नत्रगा करम बा ट्रेड त चंगजन भी आदगे है अचौबा baseline survey ama tawnabi damakta khoina transgender person mayam asibu masi sigi hotel asida kaujaraga survey tawjabani makha tarakpada kanagumba khoigi manipur ki kachin goya da leiriba transgender person singna masi ki program asiga hoba ngamdraga su khoigi office moirang khonda leiba manipur state rural livelihood mission da laaga kana biraga isaga chanaba potential leiba karamba field da karamba activities paika laga sendal nabi amasung thengthong nabi leina nabi agada ke habisi mayamda sigi population se tawjari nasi se transgender chorokna 60 to 70 apni invite tawjabani tasengna habdi makoi ki group ta contact thoraga makoi na dum mobilize tawbirakani koi seida restriction leite adum randomly adum makha tana koi khamakhai ama hena sample survey tawjagi nasi je hobo poina sigi population se lagi block oi tawjabani